Škole su ustanove čija je osnovna funkcija obrazovanje mladih i njihovo pripremanje za dalji uspjeh i rad u životu. Međutim, neke od njih kriju tajne koje bi vam zaledile krv u venama. Ohio univerzitet. Ohio univerzitet je škola koja je na glasu kao ukleta, vjerovatno zbog brojnih događaja od njenog osnivanja 1804. godine. Neki tvrde da viđaju ženu koja podsjeća na profesorku obučenu u odjeću iz 50. godina, a kada bi joj prišli da popričaju, primijetili bi da je providna i da lebdi iznad zemlje. Također je bilo tvrdnji ljudi da čuju slavine koje se uključuju i isključuju i čudne zvukove iz hodnika. Koriher Lippe, srednja škola. Domar škole koji se zvao Larry je poginuo u ostavi kada je bojler eksplodirao. Poslije toga su se nizali brojni čudni događaj. Jedan od njih je kada je jedna profesorka ostala da radi do kasno sa kćerkom. U jednom trenutku djevojčica je izašla u hodnik i kada je profesorka krenula za njom, izgledalo je kao da djevojčica drži nekoga za ruku. A na pitanje šta je radila djevojčica je odgovorila ništa, samo sam držala jednog finog čiku za ruku. Lambertville gimnazija. Škola je izgorjela 1984. godine i mnogo ljudi je pritom izgubilo živote. Poslije toga ljudi koji žive u blizini su često tvrdili da mogu da čuju njihove vriske u noći. Na tabli na drugom spratu škole se nalazi crtež djece čija su lica vidno unakažena vatrom, a nacrtan je prije nego što je škola izgorjela. Univerzitet u Illinoisu. Zgrada je prije bila spavaonica sa sportskom salom za djevojke. Postoje glasina da se jedna djevojka udavila u bazenu iz nepoznatih razloga i da se danas u zgradi može vidjeti njen duh. Drew univerzitet. Navodno se u školi nalazi duh supruge osnivača školi. Njeno ime je bila Roxana Mead Drew i škola je nazvana po njoj. Studenti i radnici su tvrdili da čuju korake u hodniku čak i kada je on potpuno prazan. Matthew Whaley, osnovna škola. Navodno je u zgradi više puta viđen duh dječaka od 2 godine afroameričkog porijekla, kako sjedi u klupi poput drugih učenika. Augusta State univerzitet. Emily Galt je umrla prije više od 140 godina bacivši se kroz prozor, mada mnogi tvrde da ona nikada nije ni napustila školu. Prije nego što je skočila u svoju smrt, Emily je ostavila urezano svoje ime na prozoru.